Dixéronnos que ides vir a noso cole a visitar. Polo tanto, podedes aproveitar para vir a Portobelo. E dependendo do día que viñades, podedes ver o mercadillo de Portobelo que vai hasta Notting Hill. Así que recomendo vir o venres. Is this going in as a blooper? Yeah, because this car's always there. Who is it for? Es para os de Arca, non? Yeah. Okay. Ten un pouco de todo. Roupa, froita, verdura. Este mercadillo é o que chamaríades unha feira. E ten un pouco de todo, por exemplo, roupa, antigüedades. Ah, vale. That's my nigga, so I like girls young, 18 to 23, black and white. Guantes e gorro. Brand new vinyl, Mira, souvenirs para a familia. Tienes telas, caralho. Caralho. I know we were just like, see us and I said, esta tenda de libros sae unha peli que chamase Notting Hill, é moi famosa e creo que debería desde coñecela. Grazas por a bolsa. Atención,